ka wang fai singa kuma ke lo wa tele ia au nanga fo ia aka ko media le tio ma TV ia ne ia so sa mai mo ma malu so tato tinu ia fa pere ia ma ia sa un fo sa we maka pu kalame wa le ere uma maka ia ngo ko sa maka le le nganga ifo faiva ia maka po kalame tu lai pa faftai ere maka kul po kalame le so ya le marfa to anga ni le fiafi ia tai lava toa ia mo tu umba le foko akau mai he ta Nansen so fu manuia ke fa so o fa talo fa tu prenda ai lo la ka ko se fa filo ia ile au telenga ona or kere fo kai ele umana mata po kala me ku se ka ke manga va mai e fo ka saudi o ka kango fo ile e fa solo fo ile ia po kala me ia nga sa ko me so kango ko so mo fo ile ia wa tele ia tala le ma news ma tulanga masan ia ngai kai mi vo leva la fia ia la fa pusa ko o ngai po ia ele o taimi uma fo i ka ki sa wai le avoka kilo i manku o le tele o taimi ia sa wa ai ele sa sunga fua ele misis ka ko o fo ile ia le kilo pe fai ma va o le runga ka fai ma va langa lo kilo ona ole ele o alu lunga le namba esa ola alu lunga le namba ai ele o uma kele ka ko o ni fai mai mo ile ia pa ba lenga ka ko le tele ia tupum tamari e fa pengala fai ngol mea so termine ia la ka ko wa fu le malos o ngai le ia sa ile malos fu ie fai ngo fi me o mai malolo sa nge ia so ia o le wa mai mo mai le malo le tunu fa fira ia tu fa taru fa tu malo so fu man bia ia le langi mama so fu mo ia ile alofa ta mulimbuli ma le alofa fa au tatu ta pausili langi le fo faina mo melo to so fu so ola nei tu la fiasi o le vale po malo le sa ia fa pe fo le fe ngai nisi mga luenga nei po ia malo fa malo si ia wai nisi si fi po ia vi ia le li io ke salo le ta se fulu ia skadia ia ro te fulu ia mato ia te le lo nisi vai ngor kilo pe o kilo la o uli nisi vai ngor kilo pe ia fa filo ia tu ia le ne ia fia fide lo fa malanga le yo le tua tonu ia le o sila mior mai moanga nai lala ia ai mata no fo il mo tal tu ia ana ia mai mo mai se tatu tu no so se vai ngai mo ta malawa ia po fe lava si vai nga o le nei kilope ia lo fa ava no lo tem e te mai mo mai ei lungo le awala ia po fa nga go fo mo ta ngase ia pe mo mai fo i tonu o fa pui ia fa filo ia tu malo la vale on sa o le ka ko se e tai me so fuanga e lo kal konga se wala ngo ka le o kele la ngo le var po a lo ke ngo fo kongo i a le po kule lunga i o le po kule le ngo fo silo matu ta hiti le ngo fo ya ma wa ka ki musu fo ka ki le o kele la nga usu fo silo ma ko la nga lu nga ka ya ma ya pe fa pe ko le nga la ki ni fo ngo ka me ki la ya e ka ke fo fo ki wa broken sleep ya silo matu le la nga to fa ia ke ronga ki dia marko fa fong o le asul dei ai le la tatu fam talanga ia fa filo ia tupum tamali o Samoa ia o pa ia mamalo le anu nu atu fa tino te sala pa ia o le tala le lei ia pa ia fa le malo pa ia fa le nganu ia malo so fu manuia ala ka ko sa vali ta mama tina ma tua malo no sa e pu o ska ko o nge fia o le to fa fonga mai le o le vai le la ka ko aro le ko lua ka ko si vai la ni ke mi o ka ro se ya fa fu me le nga le va ve la fo mai ka ngo ya ko sa lo post fo ma o no le vai ason o le masina nei e te le fa mo la ngol fast ia ila lo langi nei ia le fa ya ke le o Christmas o le fast party o le end of the year celebration ia le fa ta mai le fa mo o le qua sin ngi mer fiunga te telefono le fiunga ya plata i pau Anthony Sofe ia o te o fo fiunga ya te o ia per fiunga ya mai yava fasta inga Melbourne ia o le fa ya tu fa mo le so su vi masina nei end of the year celebration fast party end of the year celebration o le fa ya le sto na ila so fu vi November ia fa ya le tu las full maltasi le affords full tasi
ia se pa ia le tulai ono le fiafi ia e fai le Cranbourne Community Hall tasi ono tasi fitu walu Gippsland Highway Cranbourne ia le buffet buffet dinners and drinks plus the desserts ia o le whaili o le Soul 7 Band ia e free la le events le e le se uru whare e le fo se alcohol longo winga e le se ava maru se fa nga tu fa mo le ia a fia mo ni sam talanga fa mo le la nga le fasti me le pone fa so ta ile fio ngata te fono ya teo ia o fa lua valu lua lima tasi tolu ia por fai la utusi ia fa au fonu ia le o fa o tasi fitu lua ono valu ono ia ko vakaka maro mista falai ia tu lo fo so fa fonu o so fa matai fo tamari kama pu urenga sau nei aya por ko ya oskaria ka ka le malo ro fai pisinisi o fa aufu ia ole fai la tusi la le mala fio fa so ta numero ia mo nisi fa mtalanga o tau fa mo la suru i van masina nei ia malo a me pone pa tai fo to maftanga te fono mal lau ia mal pa i o to maftanga le fo ta pena le to pati ia elise a malo si a free nganga le afia tua o ke nei lo pe free BYO pe free a fo le se pia e fa nga ina ia longo winga nga o se mea fo le wai le va toi manai fa na longo winga le se a malo si manga ia o le fa mo le aingo le fast ia kilani ia wala mo mo fa ano tu fa mara tu le maftanga le fast ia kilani le a fele tatu fa mo ile aso sa nei il kala pole oats le fa ile fiafi ia ole a fa ile tatu funtanga ia o funtanga muri fo nei o nei tau sanga lo fo kanga le fai lo marka kotina le fai se wala wa tu pa ia o se tatu ainga e bangoa ia mana ia lo fi atu mtala tu a o funtanga muri nei ia fa ko fai si fongo ka sa fo ai e mana tu o le sa nei le soiva ai o le aso fo na tu fai tatu tickets ia mo tatu siva ia po le Christmas party fo le fai le aso los fu wi masina nei le kala po le oats tata ai fo le kako oats pan ia e lima se fu tala le ticket ai e mana tu ale mau sa ticket e ma fu mai kere ia fio ko fongo ai fa pe e fa so ta ile numero le fio nga ia le lau fa so ta lau le fio nga te fono le nga maringu mi le ka si ka ko ya pe afa petele awa yatu ia monisi fam talanga fa so ta ile numero o luatasi o valutasi lua lima lua o fitu ke masalo numero le numero te tupi ya fio nga ya plata ibau ia ole a faia ole maftanga ia le leita maftanga ia po le fa mo le fa la surus fuiva ia olo ia ka ko ke nampa si amai ai le ava tua lunga i a fa pela e ka fa so ka ile ngumela le ofisa pe ke ka ngo meri mai ya ngo ka ngole ava kule ke nampa male ngoa ole account e le fa ko ngo posta kurunga i ai o turanga na e pre-book ko ticket ia mo la surus fuiva le o masina nei ia aso sal fono u fai matike aso surus fuiva pa ki ia mana tua ia first come first serve ina naizo te sila fia uma e fai situ a tele o tatu maftanga ia tilangi au kilani ia a le fa moi ia pole venue fo ile fai ai ia ele fai lavana ele na tia ele kiki le venue ele yo fi uma ia wo fu ai le no la lava me wo il fa to fa la inga al committee ma le lau le fiunga te fono ia se wa muli ia ma le to fai talinga te vanga ia ma le autos o le te tupe la te ulo fo fiunga ia para te va se ti ma le as ia ma tato su fa le autos ia awala ia o le ngala le fa ko awange i e sa i mai pe ale ma wo sa tike dili lor kai mingi pe ke fia ku fongo la sa ia o tele awai tele awai tato fa mo o ngo uma fa ka lau ile fa mo ia o le so lus fu i vol masina nei e fai fo fa mo ale tato tu sa mau a Manhattan ia o le o nanga fo ia tu sa mau ia e vala au ie fo i tupu mata mari o se tato atunu ia sa fa nga ina fo le tau tua ale tu sa mau ia le vala au mai le fionga le lipule mal fo le tua ia tupu fo mata mari o se tato atunu
e a fio atu tala atu au le a faia la le kako pakira i le fai ungo le tausanga le aso rusu riwa ia tala masine ia foi pe pati patia masula le alofa ma le anga le leo le atua ia leo mo fai foi ona tatu au ria fai ungo nei tausanga ia wo ma paanga o ainga o au mea mamae ia le tatu company o le tuisa Maumen Hansen Function Center ia para watu fa so ta le ka so ngu mila mo le ala ku ka le ka so ngu mila fa so ta ile fionga le pule ma le fionga te pule le la to numero le mo sa ticket po sa lau lau o to fa ko mai ko lau lau ia le o ke ya ka ko sa wale number ia bu ka fu ko ad lunga ka ko lau lau ang mai numero o so le fo emisi numero ka ko tu sa mo ise ko mo ko la ko no ka ko post nga ka ya ia nga le tina fo ile fai o uma wale konge uma ia Brisbane uma le ato o ana ia marka ko mecha fa pu ko paude le mecha como palimia ia pia mo sa mecha ba ia ka meri mai ya o ia wai e manga se mecha ia ko lo screen sora a vele pa so ka ile se ya palimia mar fa tu o fa ta si ono fa ta si fit tasi e manga se mecha ma ku limbe o fa mai a va di me yo o e ma ko e au le ia beia o le sula la ia pauna na ta fasilanga o nisi vaenga ia la ka ki mo ka o rival po na ia tu sa mang mana visa tike ai manga ko ke la ma ko si fulu la so o lewa a ko la teipo ai mai foi a pe manga o join ka ko teipo ia ngalo meri me apeke video ala ngalo le mo wat ka ko fi dia por su liva e pre booked foi la tongi mo la ticket tele le tamu aftanga masani e ke aya ke ma o ngai ta fa ili mo fo le tulanga le vai le ava malosi ma le apa inu ile pa ia le tau tau mo fi o le ka ko si sa mana tu fo le e fai angi ka ko me mari fai en ka ko kalkalie le o se le malo manina fo le tulanga o fa nga so longo le malo ia pa o me ka ko yo ka ko fia le tatu wa tu lau ka ko fia ma se e luma ma tu lang fa pena wa mo so fa ya ko le video le ko fa ko le so ya puro wa i fa mal lu tu ya ka ko ko mingi le ma malu fu ye le fa ko ngole le to fa fu i male boy fu ia pa yo so tatu tu ia o ke va ai ko mingi fa ya si fu mana tu ele responsible wa lau i lau ko meni nga pa wa fo le tulanga ia ono te manu o le mai mo ia tupu mata mari o so tato tunu fa fu o wa wika mo fa ngale mo le fa mari e o fo lo wika i le ngari le sa mo akaika lu ka kango fa mo me mari o le a ingo le uso ya puro o le io ke misalo foi fa penga uma kanga ele ai ma se tangata ile anga ai bo le fa tu ina le ira bo le fa ko inga fu ni ka mo mai ele ia so ma fa fo ko yo on ka ngoanga me fa pe pa ole mea o kanga ka lawa a fier kula fo pe sa mo le ngari ile ia ka bo fa tinu tu la fu o so le fa ko le video ngi fa mari au ke maka mo le interview wa o ko ya ru rola ko maka le interview ngi so ele ai la e fai ngo fie ke ngu fa pe aku o se me mari ai ko ke lo ko ele wo fa sire ma fo fa sire ma fo o ka ngaka ia ka ilo ya mo o o me ia ale se fa la kala e o lo le tala no i le ta yo le malo po le malo io ngau ke o se mai fo ya u fa sa tala langa ele o se malo asa singa po nga e manga ko ele o se pale mbia nga e manga ko ele o se pale mbia se ainga ele o se pale mbia fo ile a se tu malo e a fa inga lo pe sa tiel sua fo o le ta yo le tinu po ta mala tinu ia ka ke le mango fo pe yang ka ko kala ngo o le no fo o le pale mbia o fionga i minister e o fo le ku ngai e pui ele atunu e malu ai ia vai le mere le tu o le fa ko a pasi ya ku fono le pale minister wai ile mea le nganga o le nganga le o fa pe ai
le ala ka mo fai aku le fast i le ngana a le la fai mai o la ule o le kalunga ako le interview ia o le aka kia fo i le ko fai fai malaya wa mo fa longo kwa bo ese la fa longo i fai asi o maka fa pe en fai nga su ngai le i le yang kalanga fai bo ka ngore le ya video ako le interview le ala o se fea mo lu manga ole upulenga ia la fo le pale mia ia se o me foi a alo foi o ka fia alo foi ka bo sa fo lu ka le fia ka kia ngi se maka upala ka ko me renga me ranga fa upungare pale mia ele ono fo le ia tia ia mai o ke kari kong fo ia le awa mai an sa ngor tsa i le malo ele ko ku ua se ava ngoa i ka ngaka ele fa pe fo e fo le ma i o le li le tu lo wa ta wa inga ia a ka ko kala ngo fo ka wa inga fa malu lu atu inisi e tau ye kamare fa malu lu ku inisi e kau kamare le angole o tau a inga o ka ngaka le o ka ngaka o le matua le e tamari e tamari i matau a inga yo o fo le tua le fionga ya ambua le o ke fa ko i fo le fa i tete ko min fo le ya kau ko ngama o ko sa mo le inga alu pea ia i fo le fu ingi la palapa a kala ngoa ya puruku kala ngoa nga o ka ngaka au wale a fia fua ma ave le fua le anga o tamari anga o isi tangata e a fia ai ka ko ka mfai fo le ai o le mea la le fai le ri so le e fio lolo le maka o porkaka le nga o fa longa ko kala ngoa e pe e amu i le minista o tupi ia o fa longa ko pe langa sa ngwanga le se ka ko isi ka ko mai fa longa o ko maka i ko mai mo ye ye o e tanga tele tu o aven sala fa i ne ta ona fatino o le o failanga kala ngi lunga i o le mea la le ta o le ka fa leanga o defamation o le o failanga kala fai mai e ye le kangaka mga ko fa kala le angale wo umana fa mau li tono parliament le wo mo fa mau ia ele o ye le fiunga i le parliament por sunga la o le mali e to pro tv le sa fai parliament le kura ia ku fia mewo bo le sa fa mau ia sa ka la fa sala le ana alenga ku o le fiunga sa fa pito fa mai la auti ia le ko fa ia fia le wo fa mau ia sa oi ai fa ngue fa sala nga o le ana le ala fa nga me le ko nga ka fa le nga le poko ke te upu e pi e la fi fo le au ai le ko fa fonga ye la nga pe nga fa ya ku e yu so ma tu fa fine ma tau ai ngole dia o ma kwa le ya e tamari ai pa wor ka nga ka nga fi filinga e pa u ala fu ingiu i le u do le dia ai awangi ya fi fo ma ave le fu pe no fa ya tu bo le mo fa ngol ko mo ni to ko me ia o isko mingi o le afe le mawhai ia ala ke vai e iko mingi o kong tiliti. Fo le le o ngala ngana ia kiri ka whai aku. Ai pule a oe e le isa o whea wa o ngana ai pule oe e le isa o whea ia ai e maka o kia le. tau le langi lo to le breaki i mai il programma nei po le Blue TV ne io le ma wantu o programma nei le pa pe o lo o tu ai ia pero sa no ia la fiona ia le na o lo tu ai ia tato pa mi ma van pa pena e ma tu ai manino la baila o la bar titilo e anche la barata va ai pe quella per bagna to tiene ma to tiene na tato tangata io le o e tangata le tu o lo aven sala ma fai ne tau na fatino fa tau ia na tamia ave o Samoa ai lai pa pe ai safe mai moni la balai lolo ye tangi se forma de lua fa sana ya te ai ono le pare mia le per tangata le tua te ala ina pa pena na mio Ua manino le o kau whare angan meria. O le ewa ia mai saoa o le pale mia lia. Mangkuanga a maka mai langkala. Fa mai ia o le anka whalung kia la ngha. Le kua le pale mia kua le Blue TV. Uro fwka ua le pokalame le Blue TV. Le fo lau koe fai mai, o le kangi a siaka le fai kulo wale mka upu yo le patino ya siata a alang o fai yaku, nga lea a fia ele swafa le palmia. Le alang fai mai, walang fa apea mea ia, lang o leika ngaka leikua,
o le pare mia o le mea moni lava e mawhainga mo ria le ri ria i lang kau whaaleanga lea e le ngaka e mawhainga mo ria ngei ai mawhainga mo ria sa mua sa ue au mai se prove pe o le mea kang mainyanga evidence pe o le mea renga whai ele ana e sao o lai le skala i kua ia o le o Blue TV o lai kusa whapeo anai o siata ia sa ue mainyanga pepa o lai kusi mai male ngor sunga la au le mali eto o whaaleanga kulo wa kau ainga ai le mama o ke alofa o kau ainga kau le ria ai le mama fo ile tunu e le mama ile tunu la ngor ka ile malo e fai fo ile nga a o ngi a tu lo wa pe o fa ya ko ka ka ngo mo fa alo alo bo ka le ro e le ma fai fo ile nga fa atanga pe le ile sa fai me le ma pe fa nga va le mai a wa fi o sa fo fo mai lo ya o le ko ka uma ka nga ka ya ke o le me ri ko ke o le ko ka uma ka nga ka ke o nga fa aruan ka o ko vai o meria o lo ko fa ko o te le ta wa tu a le ala vai sa pe pelo mai sa mo e o kakau kere o whaleanga, le tau te iroa uma, o le ariria, e reo whai ngā ruenga. O le ngasau mai, o le ola pengfiki o ngei, e reo koe ise mea ka o se pengfiki mai. O lo whai mea ka o le job seeker, a whapere ke aru lalo i, e a waku ya ore koru maa singa ke aru e whailau kos. A ele amla e whailau kos, e kipi rau pengfiki, e ke le turn up le kos, kipi rau pengfiki. Le rire le whakola kala. Ia kulo fo iso fa matai wa ke lo la fa so fa makai ya ka ku kala ngo fa pia la ngo ka wale nga ya nga ka wale nga ya nga ai le ya le for fu niu I longa mo ia se fai fo I la nga le fa pe fa ngo ele fa ngo fi ele fa ngo fi ya tatu le fa kanga pe o le I le se fa yang sa ngo nga fa pia I le ta yo maru po le kasi le ru e pe ka un poco fo le fa langa ia o tala na o ke loa e kele mga ruenga e la ta pena e ta yo malo a le o manino sa no anga ta yo malo de vaya sente nei e le ko ku o sa vango ya du me fa pia sauda e manya fa mo monga balang fa pia me ia o le tua le sunga la fionga palmia e me ia a le ka fia a le se ia ka fi di mo me ia e le fa ko vai ko ni e fai mai le lai e le se vai o le maka o la fa ko a ke e ku mar falma e fi o pepelo ni ki vo fa pe ia sa la su o kere ka ua ko ka ngaka a nga sa falma e sa pepelo va sa mo o ka ngaka sa pepelo bo ka ko ro uma me ia fa inga le ulanga le ri o te o fo I ka ngaka le ka ko mo o le mai mo mai ale to fine portinale ya fale mai au sekaria o le ngalu se yang kupe o mar kengere ko ia ai le tasi le ruka nga kare lu se kupe le foi la bo sa foi mai o la le usa pe pelo la ku o le fai lang fa aloia a o le mea mo ia e lo ye se fa aloia o fai o le vai aso lente nei nga la le Facebook ala mi o ke le lo power story lo ke lo nga ka o me ka nga ka o lunga la va inga o la fa mai o le fale mai langa ka o ko fa arua vai e pero foi akula tu lo ki pi vai a la fa menga ka o ko fa arua vai o ka langa nga sa a fa pela sa fa me kia ia pe ko fa dia ku tex a ka nga ka ka ia ki ui ma ka nga ko fale mai o nga sa fale mai a le ke sa o le la tu ma e sa foi mai e le sa e pisi su fa mai e bo lo fa bo fi o me li me la tu o mo mi siel po kala me so ia o le manga ko ui e va le tu se vai la maka bo sa ngi fai fa ka fa mai la ulai e ka pu ngele le lo ko le va la maka ia o fotu anga ya oi e fai asi masa sa o meringa e fai ngi ko o la ule ya a ngo fa lo ko fa ski nga lo ko a fa pe wa fa ina le uso ya sia bo ki ro le por el vai marai ai le manga ya la ko va ko skama ya kala ki ya kala ngor ka nga ngai le ku le fa ko kala ya la ko nga ka wo ya oi le fa mai le lo na o ka nga ko lo ke mo ri mau ngi sila le fa pe o ngo se wo po se usu a ko vai le me fa le wa changi runga nga sa runga TV su o William Sio ko fa vai malai sa ye ma ma ila va nei o kere ai o savea sa ka o
fai le maliu ma le aso whanau le tupu, o ko whaat vai malai, so se malanga, i le lua fe lua tasi, e malanga mai le malo i ngingi sida, o le a o ngā le fafua i wau ese, e whai a awai uka. Ioi, o le tautua, o le whai. Bua kele ka ngaka, e sosoani, o le malanga le ngalo i sa mua le fiunga atu la fua. Le aua, le whai a tasi market, tu rofo le fiunga atu la fua. Le ngau, o le help, o le ofisiri. O le ala mea kuroa, la le whai a fua, e uia ia kamale o, a wau ke le sang kalo wha mekea. A langa whai lau kara ia i, langa lea wha inga, langa o iore host. O le asa mena whai mo Samoa, o le upumonia, e ke a wha akusa menga e whaia, ma le merenga whai ko whai mai marai, kua mamaua, makua mamaua. A o le mea kau kua a inga, kau kua nguu, ma langa i Samoa, wako ku wharisa i Samoa, a min, ia, wharisa ma whare o le nguu, o le kumaro, i le kau kua. Mo le mau uma ia le malo le turu le mai mo mai o le whapera o whako ka le si i ko whai marai, o le ese ese. E ke makua mama o ke makua fo i ko whai marai, ai fua le kau kua. Le la fa koi ka lu mai nga fa yo foi malanga mai el malo ni ka lu malanga mai le chapipi ka lu malanga mai fast o ke va ai ai ri walu ko e sanga me fa ya pa wa le langa me le fa e poco ke le sa fa nga lu i e su e yang kupi langa la mane tais langa YouTube pa wa le e pipi i pe le langa le fi a fa pe fi sa i for fast a wa foi sa foi le va wa sa fa ka la ngole su ngole li pa mi ma su uma a ngā alua lua fu lele le buka ko lua ia lau falala i le me mawale tupi lau falala i le me mawale tupi le foi anga sa waia anke ru sa ka mai lunga o le aru foi bo ma inga aver ko lua fi so o le falala ia fa pe ioi o le me mawale tupi le fo ko waia ku ia ke le aru lai kanga ka wa e le sa ka la ia foi ia anke ru le fa sang ka le kia ai fa si nga ngo le maka pulenga ska mai me fa pe e fa sia ngo upu fa lo ko ngi la fo de ri ya ale ma nga ya lo ka tingo le video o le pokala me ako ma wa umma o kala o fa ya soli o le makwa i o le makwa ke le o me fa nga mo ri ya ke mingi e fa sia ngo nga ia wa sa kia la va ma ave de fu o nga o le sa o le tala no mai o yo ska nga ka poku ai a ko sila ia i a wai le fa pe o le yo la nga ngoi ro este poku ele hai ele le yo la ngang o le ngang wa yo o le singa ngang ai pe o ngang sa mo a e lo ka kala ingilisi ele fa pe wo e lo e poko e o fa kanga il mamalo le tulu le lo fa sa mo ele fa pe e lo ka fa sa mo e lo ke poko a e lo fa to e lau wa to ke lau a e lo fa konga e lo fa fiki fa pe e lo ke poko o le kau o le mentality le ke lo ka sa mo a ru pe fa ka avili la ngang because e la tu se fu ni e la ko fu le la ngang nga fa pe ale o bo le me ale ku pe ka ku me foi le nga ma ngumra kasi sa mo ngang la nga fo ifa pe o ale le lo la ngang bo poko ele ai fia ke le lai fo la lo ia a o le va ai le tu nu ila tala no e ma kwa mama o se me ka lo ia ke ui e o ke le ke ngo fo e kilangi ia ele o fo ta tu pa o me ia e sa o ngi fo o le fo bo ko fa ia bo o va lo fa le anga e ta yo maro o puinga e fa me o la ye ku o le marsi anga le ka ngaka ye ku ka o ka fa le anga le mere se o ifola le ba lo fa ba la va le video le e o mo ka ka tingi ka lo sende le pan mia mo ya ka lo ka ki e o mo ka ngo ka ba lo ba e ngo pu e a ko le me o ka pu e a ko ha ai ngo ka ngo ki pila ki le ka ma video le ngava ko ngi o le video la le e mo ka fa mi le ki kia o ke ka ngo e o mo ka ko la po ka lo sende o pan mia mo ya ka se sila yai langa le wa ku ia pale mia ile mea wo uma fa ma ngia mal pale mingi ele se fa ma ngianga lenga ku fa sa le pese ka ale ke ka ulafi ale fa mia langa ye tanga tse tu langa pale mia wa vai ro ko ku wa ke ka ku wa e ke alu su enka ngaka bole ya mo de YouTube e le wa ya fa nga fo le ka ngaka fo mo ngia vivo so me wo fika ngi sia ku ku o le kala pepelo se kai pe al mele ngal ide fa samo va ya wongi ave se sila o fa ka ingole o le tala noa le o ke fa ku lo fo isu fa matai ya tu la epa ai ono
fatia lo fa o ke fa ku romo fa maru lua tu i swafa matai o ainga o langa o mea singa o mea fo ka ku fa pere o le mea ngau fa ia o longo ka ngoi fa ka inganga ko nga ava ku runga le heading o le mea nga ole aka o la ko inga i kala le ngari ile balengo siksi le ye o fa ku lo la fa nga o ia ba ke le se me la fa ina to fina ngalo au kan fo ia fa ka ia ku ia o kere o ula la i swafa makai o kere o ula a leo ke fa ia ku o le wako le ngari ile o le kau o le ngari ile ua makua mange e ai lunga tula epa i le la fa langi ngale ye a ko vai aku le ngofo me tula epa ngapo e kasi ale sila tula epa o mo ka fa varia fa fefenga o mai fa fefenga o mai le ngari i e kau fese me fa pe fa varia ko ingo wa leva ka ku le aku wa fu ka ku le epa wa kele fo i mea i longa wa fai tula epa ai o tula epa fo sa ma wa runga nga onga ai aku le ngari i fo le ka se ku pe wal mere ye kal ko mai o ko ole ale ko e misi le mai pe aka wa dokta aka wa ia professor ya fualo aka ole ka ngo fe ko so mai ia ko inga le ka fe ko so mai tula epa ko i e ka ma fai su e ngisi langa le wa maka ka ngisi mai e su en ku pero ya paudo le wala mo ngi viewers nga kusa le ka ngo fingingi le cha pipi malela makau le ka ngo fe ka o male cha pipi ko ngi ngi ai esi ya fa ko la wala ya kulo foi ko inga banko foka ko le ko ke va ai ya ele ma fa ngo so ngau e po fa ya kala fa ko a fa fa kala tu le pa e alwa a ka kala ma fa no o e o la me nga le ko fa ka i pang nei la le ma so ula so fa ma tai ona ya inga kulo fu saka ba lo ke fa ya ba la ko fa ma fa le heri ka fa va le ke ka o le ma ko ka fa va le mo me o ka ka ile la fa ya ko le fe ka wi ai fa ya o fese me le lalo langi o la le me ka o le grand chief o Papua New Guinea a wau ke loa e le me ka o le grand son e le me ka o le grand vule le grand daughter o lo grandfather o lo ai aka o lo le grand chief o Papua New Guinea o le makua ka fa valea o le me nga ka fa ku le aka le ko inga e ka fa valea o la le me ka o le kusa o le makua ka fa valea la la mo i ngofa ya e ka kau fo ia ko inga ma ko sila ye la nga ka valia inga ye me ale ngari ira e ka sila ye be anga fo ya ku o ngo i ele o maua tanga tai le ano le ye anga fa pe ingi o ko akele yo alo matam fa na fa ka inga walo le chapi pira ye a ko manga o ki diva le message al ko inga ma le chapi pi sui se platform ngare ko mai fa se Facebook sa o le chapi pi fa ngai ka ngaka fu awangi fa ngai ka ngaka o man ko e ya ka ngaka kai ko kasi e wala ko e fa la ko lai a ia fa ya se page le HPP ya e professional a fa se sa no anga tula e pa mai sa ngai lai ko ka ko mala ko o la le mo ka ngaka mai mo ai e o fa ka ngaka fast o ke kilo o ke maka i fo o ke maka i fo ko vai de mere ye wale ai mangi se maka i po kala me ya me se ala po kala me puroku ma po kala me lu ngari ira o ke re o le ngia la ngare o ai ka ko live le ka ika a er ngai lunga le YouTube kilo ye e o foi lai lunga Facebook o ma kwa vala ka ngaka mai mo o le mafu anga o la u i foi le HPP ma members o mo le HPP la ko sa mo le ai ngai mo e se paki a le ka fa so va ai ngai ko kire ya le awa ta mai e mo ya le HPP o sa mo e le fa pe HPP nga Filipino le ka ko mo sa mo fai le se page le HPP po se media o se media pero fast le media fast e mo ya la esa poras ai ai le media fast ya e le media fast a ko vai fo la ye nga me ka fast la fa fa ke fo ko le lo a live mai fo la le page le fast o le makua i ke le mai bo ile la lang e o foi ale HPP o ngai ko ke mai mo ai ale a mai per ko inga fa ka singa lunga i o ke o fo pe fa to tele mate ia e ko ke le maka i o le o ke le po ale so ka langa ia ska mai so le kiki ai se si HPP ya la ru ide o e fa ka ngale create se page fa ka ngoa le HPP o le official page le HPP so se fa ka ngoa a ko vai le e ku di kasi sa mo
ai ese mata upo se fono fa pe mai ia o le media le sa release no fa ma Facebook page o le la fata le no mai la fionga ya fonto o le la faka ngo mai sunga ya limongi o le la faka ngo mai le ta o le ta pipi ke lo la ko o le makwa manga ya ngai lo o le ko wofu awa e kasi era vai aso e faile mele ale ta pipi e fainga mane tai so ko runga le YouTube ma fainga mane tai si ko fa nga mai langi account fa fo ma fai ma wai ku pele ta pipi o le mele fa nga le runga ri dia pa wale o le mele ma wala ku pe o ka ko so o sko inga ngo e fai me ya o se du inga ma ai peango fa ko fai si over le mele ri do pro se vai le makale fai mengi se pe yo ka ngaka fu i ka ki ro fai wa le me mo ya e fai tau se a ia le atunu ele fai fu ka fai upure anga ai awa o ngofu ko so le ai maku a too much o maku too much o me inga la fai mba yanga ke ku lo wala le vale le fai a me inga la ko fai mengi I think o fai si over ko ro si le langa e po le a fo so wika ka ufia o ele ma fai ngo fai ni me fa pia a le mele fa nga mele o ia ngai ngai ya ele video kasi ngo media ku ngel ka ngakare re kari mai a ngo le ngo kala ku ya son ke ngi le ilo se uso le ya masolini mas malo o yo musa ko nge ya mus o le ya ke le video ngo media ku la ka ngakare ngi le fe le tsadia mai are fa makala ka ngakale le video si mo ko ngi e pele se ndinga ko fa vai malai fa makala le ka ngakale ya la kala ngoanga ma enchu fa makala ai le mere nga kupu like fa pengali story o la ka ngo le ka nga fa ku ngai ai o ku so fa pupu ngo fa kala ngol mia fa mai ankeru mangkola melo fa ya ku en fa ngo proving ak le video le la ngolo ya ke le video fa mai kala finire fa mai ya o fa mai kala ankeru ko kikia masanya o le lo ke ko ngo media ku ka e ka me ngi ko opisi nga ngo ma se me interview dia o io ke lo ai kangaka le mo makangaka wa kaunga fa ile o le foi la ke le fa ya ko fa malai e wai se asa ma ko mo ya ma se asa e o si se ma e se asa ma o ka media ku si a le video le ke lo e ka kaunga ma wai a ka ko la sa o kangaka le a ka ko la sa o kangaka le o le ngala ka wai ma sangi man ke du a kangaka fast ya ma ko ngi o kilang wa leva kere nga pisi meia ele sa war kangaka le sa ka mai ai ongo ke musu fo e vaku fo le la ngai le ngale vaku fielo o ke manga o le sia nga vaku ele musu kali ke msalo la pasi ko le video le o ka ka nga ave si le ma fa kal ngolo ka asa o sa ro e mai dunga sa o e mai dunga e sa o nga fa ya ku yang ke ru ya oi o ri mongi ku por fa la flapi mai ko ki ki apisi ala nga le nga maka le video le nga maka ya so wala vai e ala nga pisa umbi o le ku sa o ka ngaka wale ai ku sa ar ku la fong o mele mana o il malo o ka ngaka la vai fa fika udi e o le fa nga lu ngal malo ai le fi nga lu fa ma vai mai o le aru malo o le lima ka usanga me pupu o le ala val mele ku ke ye le fo i ku vai ku i o me ale ka ko ka ko ye e ku e o mal lima ka usanga ngi o le me ala vale fai o le fa lenga a o le ku fa yaku o la me fa inga le chapi pipa inga ye lua o ka fa leanga o ke yo fo pe fa ko kere a ia nga ko o fo suise si fa inga o fo kilo e kilo po le ale mere nga kupu ai a fa pe fo le fa au ua kiri ai lava nga o ese mele lango la tunu se ka nga kai ko fa nga ia wa le ka ri ko mo le lima ka sangi o le me ale tas o so mai le mea e se pa le mia o le mea le la fai ka ko mai la ko le o ke sa o le mea la pesi mai e le o mi fai nga fa vai e ka sa ka o le mea le la pesi a maka mai la fionga le pa le mia o le mea sa tau na fai le pa le mia e le o sa o nga le o le mea fai a ka rumbai ango pa le mia ma le fio ka usanga o le pesi ale la fai o la e la ko mangaku e pu le ale pa le mia malanga pengeka ile mea fai e ko ke fi wela umai be nga ko foi lua fia kausanga
e ko ke lo le ia e le alo i luma le chapipi o le ai kia le o ka mo fei fa leanga e le alo i luma le chapipi e pe a suise se fainga o mai kilo anga ko mai se wa vai le mele fa ye sui fo o le chapipi o le manga ia le wa ye fa alo lo ngia fo e le atunu sui ngai sui mamalu fo o le chapipi la fa alo ngia le tunu ai a o ka me a velo fina ngalo a ver fina ngalo fo le ke lo la ke fina o mesa a fa a wa kwara le mele o sau le ko ngas kai kuai dia ia o ke masalo la le upumonia e o kulpa ingalea le spa ingalela ia ia ai longa ko yengi se karkong le nga ko ke fiwa ko mai fa leanga o le bo tali tonu le tunu manga kua nga fai ko campaign al fast lua felo spoon o inga ba fu le ku o fast le fo ko fai ia road show ma me fai le sauri mo fa mai mai kanga ka mai fai ko ma ko wo fo apa le mo kupu o ai le ave ka ko o le moala a ko kilo el poko a ko kilo ko mianga nga fa me ya kilo po le me wo tupu a sia wo ma fu le tunu o fast o le mianga ka ngofi o ko identify o le ale me wo kupu nga se ele i lumor ko sa ai fa pe uma ko ka sa nge o le alo le ma fa nga ma ia vai le o foi nga fa msingonga o le nga ri nga sa mo pa wa le me le o lai o fa nga ri cha pipi la youtube fa pe nga fo la le ri le ngi le ri le ngi pa wa le me le fai o fa nga o ko ia mo wai me o lai a o alo luma le cha pipi le se me o alo luma a o ke o fofo io te mali fo ya ta mo mai le lango aka nga poro fa ko aka le stu ya mangiki kingo ko inga fa lo kunga ia fio mai ala wa fio ngal ta siri o le grand chief o pa poni ting la wa fio ngal apostol se va yu fa fa dia se apostolo ia ile sunga ya tu le epo ke va ku ngo fosco inga mangiki kingo apostolo sole ole ma kwa ka va vai o le fa la kwala o i ka ke lo le makwa i mama o le vai o le ngari idia o le fa me fa fingi la wa fionga le apostolo o le fo ma yo tu la fono o le fo ma yo le porkiki e le hai mangi mea fa apea e le ingi kusi pasi mea ke va kusko inga wa ga le ngofo sko inga pe o ya ka fia li uno ya langa la ngona tu le epa e le sao e le ma fainga o mangi ka ngaka e le i o mai fa fa le ko inga ai la wa ke isko i manga ko e ke la o pokala minga fai mai askaria o la le fa longo ko inga ira nga ia fo le fa me o a le la bongo fo sa o ia ka fo ia mangi kirkingo o va con sorry fa me fo ma yo porkiki o fo ma yo tu la fono o fo ma yo le o le ha ia o la sunga apostolo fa mo ka fa dia o le makua ka fa dia se mai la usoi e se i chapi pi ka ko pu fa lo ngari dia anga o se chapipi wa mako yo masiasia ile au mai o le cha o le chapipi e fa kala ngoa in kangaka makuale wa kere ka uru puvalia e fa kala ngoa in kangaka makuale lo o kere lo ka unga ka wa ala fa ku ka malo me i pe o me vale va fer ka mal pe ku so lunga ri dia ele o lo ela o le ta yo le ya kulo o ku e pasa pa le me o le ta ai aka la ngonge la fa me fa finge ala yo so mai ai so me ka mal mai pio pe ka me ki fo le makua le chapi pio fa ko members ia o foi nai su mamalu ke ro foi ia o afu alo o professor o tula e pa o le doctor ia o fongo koe o le lo ia ale ko ke ifo mai le ngari o le ko ke vai o tele i lopo le ase ko finga ngalo fo le po le me wole ese media e ko ke mai fa nga la nga cha wale e tau mari anga o tofu o ta yo la tunu o ko ta e mo ila va ese paki o nga wo fili o to sa mo e fai ma ta yo la tunu ai a mai la ba ko mo pale mengi o to mo ta yo la tunu mo ia ile fo la le ku nga ile fo la anga lu fa kasi a fa ko mi ko pe nga lu fa kasi a fai ko miki foi nga ru fa kasi umba a fai ko pre sitting foi al parliament o ko ka la ku a se vai le mawala ko ia sa wa to ngare pu se vai le mawala no le me ko fa ta singa le te mari anga ia ru fa ko ia ka kele pure e le sa ka fe a
ia ale ko fa ko ia fa pe o le ia ulangonga fa pe o ke masalo le iva se fu valu pasengi o le tunu e kar kong le le ia sa le ka ko yo ia ko nga me fa pe se vai e lenga meri mai kanga kanga fi e lo se la fale nga fai mela pu kalame o le fale fo si ai nga le le ia nga e fo fai pu kalame bo le o ngi ai nga le a fo nga ngo fo ni mo cha ma ngi o cha bo le o ngi ai nga o so e manguia solo nga o so e manguia solo fa nga ide o ko ya angalo karo fa wa lua i lano kanga kai maka mai mo ya ke minge pe ku nga ya tu e pon fon ko e anga fai le se ko se media le cha pipi e alo lunga nampa ai mo we se le ngi so swangi il ko ko ngi ngo piti wa ino mo ya le ke kere ai so se me al pa ki ke ino everybody pe ya o kala nga mo ka ki ngi me o ka ki fo ko ma fo le ma na yo wa e ko fora ka mo o fa fi ka o fa fi me ma san ngar wenga me uma ya le ko ila lo angi me o fa nga ngari le o le di ngi ya o no sa i awongi awo la ngai o ka wa ingo le di ngi puruku e le o fi fo e lo fa ma tu le ase se le lo fo so a inga so ma ai mo fa si i ka ngi ka ngaka ai mo ka ko fo pe lo fa e o mo ka sa fo la mai mo e ta ila tu ma le video ngale uma ka ngore le ya ka fa la po le ki foi ka fa mi le ki ya sen lo ye se sila ka malo me le foi le di wa ka ya ele o sa mo ele i alu malanga le fionga ta malo ke le meri mai o fionga ya to le fo na le la ya sa si foi ye ko po me la ko ka foi me le fionga ta malo ma ye o ngai ka mari fai pisingi se ngi sila la fo ko mo sa va no e o foi se ko me la le ka ke musu ko ku nga i wa ka nga ka foi e ya menga au no tamari le langa o nga le foxori fa pe a o le ko va ku ngole fa mai le o le ngi nga ku le fe a mo ku ya sia ku le tsa malo so ka ko ke le lo po la so malanga ya pa me si fa tai o la mo lo na so fu malo ro ina ya bo kwa malo sia pa o me le o fa kali recommendation al fo mai se hi o le tulang fo le me le fa le vai ya ala so nga le me uma o malo fo ile le pe ango fo ya o atu le po ore anu sa kala e la vai ko fa ya la ko finga ko pa mengi ai fo kai mi fa ilo fina ngalo fa ilo la vale ngana fa lo halo ya al ko nga mere wo le wo di ide ya kalo fa so la wo mo wa kuis ya la ka ki pe la wo di ya vai de ango yer malo pa me o le va ku e ma fa nga mo di ko fa va malai de di ko ko ni la nga nga ke o pu fo nga ka mare angi ia ka ke lo fai foi ia inga e ka ma fo ye ia re ai langa a fa pere ma fo ka il malo e ai la ka ke le o ku ia i fo fo ni la pala pa de ide malanga mere fai a wangi po sis a wangi fai sis o ala na ke a fai ngai fo e wa e po e no nga wa fai ngal ku la fo a o ka nga ka fo e ma wo kwa ma ia ai fo mere le ai le po mo fa pe ai ia mai o la sila fonga o re di ka ka malanga me fai ka ko mo dong sai a wangi i ka ko mo pelok mo la al maka upu dia o ke msalo ko fa vai mala wa ka mo fai se fu fuanga a ver kula fu la ngai le ele ma fai anga ku e alu media se i longa wa avi fa i for kula fu aku ia ka penga ni se o ka mo fai fai media o lo ngo fu fai fa le anga riska ngaka aya ele se me akere poale ai a o le ngo ko upu fai angi Kefo, ang awa fo ki ngaro ko ko. So ya ka pengai fo ke lo ai le ku mama nga fo ko fa ban malai le mele wo wo fa yangi. Ya, o ngor fai fo o tala no fo i mele kam kala ngo. Bole va ngai fa le mai ngai fa le mai. Ah, nga sa fa le mai. Ala me wa sa wo fo. Bole kala ngo ngi me fo i ni me le yele ku u mo ngi me lo fa ngai wa ka ngaka. E o fo le ngo fo maka mai fa mai ya. O lo te whaalongo le nei le fionga al palimia te isu tata tu ia le fionga ya honorable le watia e ke rei ka ua suafo le lau le mari atua o le mako e re ma fau fau o ngai ke sau whai mar suafa makai o ngai ke sau whai mar suafa makai ka lo whai whako singa o suafa ka ua ainga ngai ki oi o ngai ke ar makau awe suafa makai a whai ke rei roa ka ur suafa o le tata o le maro o le susunga i le lau le mari atua o lota i vau fosi Smith
pe fa pe foi la ka ala fa mai ia pa talo fa tia ono po la o lo fa ngole nei whaingo karaka e kei roa kua mon kala ngoa arka ngaka a ngai ua nga uma e fuma kuwa wha alua ringa whai e o whai rai au kala inga whai pike e ke ula fu le minsta o kupe ea e le aia masau kango whisiri mo mua po le asa mea nga whai mo sa mua nga paula kau kua le whai o lo wha nganga ka ngaka e kurunga lau YouTube wa oe o kere ropo o swasala wa lo wha kua uia le o swasala ngalo ka ngai vaku ka ngai fa kala ngoma i dungo lau media pawangal me ngai ke olai a se upo fo dele i sau mele le yo fai mole ku o sau o enga rue se kalesia penga nga ka ile penga ku se fale apor school a inga sa mo ya o penga veska vale se se ro a inga sa mo penga ngo fo adopt se mai ngi se ro a inga penga a mai ka ko ke ri yo ye alo fa ko le se senga nga ia fua lau kala ngoa i nga rue nga sa fa o ang felo inga sa mo inga ai ya mo kere va ya u ya o le chapi pi o kere va fo ya o le fast pa wal mengo vai sa ele kio e ma sa lau mo lo ka mai e pa wal lau mere fai o sa ngo va yo e alu fa ya mo comedy fo le nga sa lu TV nga o le tafa tolu lo ke man ko nga TV nga sa le prime ya so la mas ka fai rasta ho le ya sa wi fa ya me mari fo le le ka pu le sa fa le inga si inga le nga iskama le o fa fiti fidi mana yon tu fidi wangala ya le brownies le ngol ko se me lo fe lo sa sa ngol TV le channel nga le prime sa ya a le tau tua e le ka wanga so once again ya sa ngi fola ya le e kadinga ya mianga congratulations le fon fa vai ya por fon fa tu fa sa mo ya le ma wa ko le bo mai fo fa swinga tofi ya me le fa ko ya la tu mo fo fidia ya le sunga la le ata sa vea ya manguia ko faiva marco ko komiti marco va ya le ya ni se fo tamari tau tu mo lava ya le kai kai fongo ya le sunga le ata sa vea ya o le suite te fono le ko fai vai malai ya sia tale a pio ya o lo que va ko lo ya te tupe ya me la fionga ya to la fo le fai ta to tasi market sunga fa fenga ia lo ke va ko le fionga ya to fila te stani kongo le ile se ala fono a to ia la fo ke va ko le sunga ya su am silki su ya manu yo to fai va nei to tau sanga ya elang su ko fo ile wa fo ni me la fa ngai nai fo ile tau tu malanga fa le malo mal tau tu ile fo se ta to tu nei au kilani mani sila to ya sanga yangi ayo kai ya mau se ko fa ya wa fo tau tu ina la tu ya ma ko por ma wa ku ma ko kapo yo ko foi e to tele la tu sa apalai ko ke foi la ku nga va ku suafa ia e mana tu ia e fu la vai tu la ngole o foi le o me bo ata si e komiti ia ma lo ma yo ko foi ia o ke lo ia o ke akas wala va ka ko o e ia me ngo pia pera ka te ro le vale po o sa ka la su te me fa ka ko lai o farang furo po o me fa ko si do mak mo nga ai bola ngo mai pisa o ke kas ya o le mai o ai la vale o o i me ki ka ngo ia lang ke ro le vale po ya e ka nga va ve mai do mak me fa ka ko ya e fu ai e fa kai ke le mai mo mai fa kai fu lango ia male fa numero taimi mangu ia malo lunga ngi po fa kai fu i le amana ia me fa tau va ia tono lo mo tamo lo lawa ia po kung fo sa fa fa nga binga ia fa ka wele fa tau va fo ne tari i wa pe au kala i ka iko se kusikala po se fa sala la o ka ika nga sa wa ki ke fu ni pe fu o to mo malu ia le mai tau ina le telo po ia fa va no mai lava to taimi ko ke mai mo mai ma fa tsa mai ia o le tatalo ia lo fangia le atua ia vai le tu sa sta to manuia pa pe fo yon fa fita o lo fe ngai ma oi tu langa tau se leni ia tu langa fo i tonu la vole ainga e ka le sia va la pot potonga ia no fo i mai tu maro ia o kalia o Yesu Jesus is the answer
ia whaftai atu malava sa mai mo maneipo wale ka ua klosu afa ia e whamanu ia tu le atu ia te o tau manu ia malolonga neipo ka ko koe wheilua i fo le aso atai au i le alofa maleanga leo le atua kai minge ia mo i paunga male tato la tano lunga lau ai alofa te le atu mo o tau ka ki te ano. Have a good night. God bless. Till fast before.